Ngan, at yuta na po keng 32 Domingo ning karaniwan a panawon. Kaniting banal a kapagmasusyan, yabi atala po karingke katamong panalangin, ding makatuking kayadwanan. Para king kapasalamatan, daring pamilya ng Sardas at Luz Medina, pamilya Soliven, Trina Yazon, para kingaldo ng kebaitan dari Herlan Benitez, ang popoing 15th birthday of Bettina Joel Espiritu. Para king special intenciones daring St. Jules Tadeus Parish Fiesta Committee 2021, Emeline Guevara Angeles, Justin Gabriel Angeles, Maribel Mandela, pamilya ng Mr. and Mrs. Lenin Malang, pamilya ng William Russell Malang, pamilya Paldeng, Mary Manet Pineda, Angie Bondok Liklikan, Rael at June Pamintuan, Daryl Francis Sanchez, pamilya ng Derek at Flor Sanchez, pamilya ng Mark Yazon, Mario Pasyon, Rocky Jaden Gadi, Josephine Palafox, Hiroshi Shinohara, Noemi Luzong, para king malagwang kapaldanan at kaligtasan dari Alfredo Arce Sr., Mylene Soberano, Benson Ong Sr., Ruby Garcia Pamintuan, Carmelita Tiglao, Cecilia Kiambao, Nilo Udan, Luther Lopez, Pamphilo Bergaños, Michael Fernando, Lilia Halyare, Nomer Luzong, Sam Gabriel Uliege, Adoracion Dimson, Emeline at Takaw Inoue, Estrella Mercado, Sunny de la Cruz, Nomer Luzong, at ding sablang kapatadtang masakit. Para king pamanantabe at proteksyon ng Banal na Espiritu, king familya ng Ani Razon, pamilya ng Antonio at Josefina Guevara. At para kingalanganggang kapainawan daring kapatad tamong Neyang Nabie di Norma, General Amado de Mata, Manuel Tongyo, Teresita Tongyo, Mark Louis Tongyo, Juanita Lagason, Cesar David, Marian Ocampo, Nancy Ocampo, Nelson Garma, Patrocinio Vidal, Lourdes Santos, Richard Cabalya, Mario Manapul, Alice Franco, Samson Palafox, Yuzihiro Tami Shunichi Inoue, Hernan Lacson, Engineer Marnie Castro, Renato Zuniga, Eligio at Magdalena Madrid, Orlando, Larry Sr., Thelma, Angelica Gamboa, Carlos Corazon, Francisca, Angelita, Felicidad Alanas, Onofre Sr., at Feli Villanueva, Esperanza Molina, Remedios Soliven, Mario Benson, Angelina Villacorta, at ding sablang kaladwaking purgatorio at detang ala ng makaganakapa karela. At makanyan mo naman para king kaligtasan ng balang metong kikatamo laban king COVID-19. Para king malagwang kapaldanan daring kapatad tamong miapektuan kaniting coronavirus. Para mo naman king kapayapan daring kaladwa daring kapatad tamong mituran kaniting pandemya. At para king kaligtasan
daring kaya katamong eganaganang frontliners. Siklawod tamo po para keng panalangin laban keng COVID-19. O mapamakalulu, ampong mapagmalasakit ay igpami, lalapit kami kaya kaniting masipit apamangailangan mi. Adwan mi kaya ing kambilan at ingatan mo kami laban king COVID-19. Amigdalang dakal akasakitan kaya kami at may kakamate na karing dakal ataw. Adwan mi ngeni kaya ing balikdan mo kaming mitnong lugod at iyatsyat me kaya kami ing makawulo mong gamat. Ing takot mi king sakit at kamatayan. Alilan mong kapanayan, pasiknangan mo ing kasalpantayanan mi, at palusukan mo ing masabal mi king metong at metong. Ipanalangin mi, antabayanan mo la ring tawong mi tutukan manintun panulo, para kaniting makayawang sakit at mampat king pangakalat na. Ipanalangin nila ring pekapunming pambansa at lokal, ban mamili at salila mo karetang bakunang tutong makaligtas kaniting sakit at inggawan dayti makasalikot at bukod mong para king kapakanan ding memalen. Bendisyonan mo ing sablang pamagkapilit mi, ban mapupus na iting pandemya king bansa mi. Ipanalangin mila ring doktor, narsis, at ing sablang lilingap karing mi salunan, ban makasuyula karing masakit, kambening belwan at masabal. Pagkalaman mo lang kabulasan king kaisipan at katawan. Pasiknangan mo ing pamagtagulaling ding sarili ra king pamaglingap karing masakit. Mula paboren niyayawa kaniting sakit. Ipanalangin nila retang miyawa na, kumayap na lasanang malalagwa. Ingatan mo la retang dilingap karela. Pagkalaman mo lang alanganggang kapainawan, detang meyango na biye. Pagkalam mo kaya kami, ing grasya mo, kareting masakit a panawon. Ban magobra kaming miyabe-abe, para king ikakayap ding sabla. At ban makasawp kami karetang mangailangan at pakakalulu. Manano na sana, paulining masabal, at pamagmalasakit mi para king metong at metong, mikabyus kaming alang kasasagkulan kaniting krisis. Layon, tayra na kami king pamagbayong lub at kabanalan. Iti adon mi king kapamilatan ng Kristong Ginumi. Amen. Lalam na po ning kayampunan mo, magsakdal kamit magkanlong o kabanal-banalan na induning Diyos. Mo sana pisawili ingaklis mi keka king kagulangan mi, nune bagkus mo kaming ikabos king sablang panganib. O maligaya at kanwanan a Birhen. Amen. Birhen de los Remedios, induning kapaldanan, San Jose, San Rafael, San Roque, San Judas Tadeo, San Lorenzo Ruiz, San Pedro Calungsod, Santo Cristo del Perdon. Ilagyo ng ipa, panganak pa ng Diyos, Espiritu Santo. Amen.
King lagi nagipa, ang paninganakan po ng Banal Espiritu. Amen. Ing grasya ng ginuta mong Kristo, ing lugod ng Diyos, ating pamakiyagom ng Banal Espiritu, manatili asanang parati kay kayuman. At keka antimurin. Kakaluguran, king kataymikan na rin kay katamong pilupluban at king mitmong kapakumbaban, ganakantalangin at sisyan ding sablata mong kasalanan, at aduan tamo ing kalam ng pakalulo at kapatawaran ng Gino, patang maging karapat dapat magmasusi, karing banal a misteryo.
Iyagkas tayo po ngening miyagnanagnad ng kapanisyan. Magkumpisal ko, King Diyos, sa mayupayang tuto, at kay kayo kapatad, uling mi kasala kong bina, King isip, amano at tapat, at niyayariwang kakulangan. Uli nitay panigampuko kang Santa Maria, kapilan Birhen, karing sa Blanghangel ang Pon Santo, at kay kayo kapatad, ingipanalangin niyo ko, King Diyos, sa ginutang. King Diyos, sa mayupayang tuto, pakalulwa na katamo, at King pangapataw daring kasalanan tamo, idala na katangan sana, King biye alang angga. Amen. Gloria in excelsis Deo. Manalangin tamo. O Diyos, sa makipuso ning metong ngayipa, lilingapan mo ring kalulo, at danan mong katuliran ding malulupig at pamangan ding danupan. King anak mong Yesus, pe bakit mo king ingke kaming sarili, yung sukat ming ipamye, at aliwa ing labis-labis kay kami. Alilan mong masayang pamakirake, ing makasarili ming panlalawe, maning dala ning kay kaming pamamye, maging kawangis ne ning keka, aelalawe, king alagang bayaran. Itingan po aduan me, king kapamilata ng Kristong ginume. Amen.
Pamamasang iba't king mumunarang libro ding ari. Mintaya propeta Elias king sarapat. Inyang malapit niya mo king pasbul dalan ning syudad. Ikit ne ing meto nga babaying mebalo ang mamulot dutong a panangab. Nga naking babaying mebalo, malyari kong makayinom. Inyang umeneng muli ing babayi, ban kumang inuman, tegal neng Elias at nga na keya. Nung malyari, pakipagdala mo na ako muna mang apangan ko. Nga nang mekibat ning babayi, baluning ginung kaya kayong Diyos, ing alako agyamang tinape. At kinkumong ditak ayarina, at ditak atabang olibo king lulanan. Minta ko keti, ban mamulot dutong apanangab ko, king pamagluto, para kanako at king anak kong lalaki. Itamu ing pamangan amakatagan, at kaybat na nito, matena kami king danog. Nga nang Elias keya, eka migagana ka, sulong at magluto na kang apangan. Dapot magluto ka pa mong ditak at tinape para kanako. At kaybat, iluto mo na itang parake kayo. Uling antikanini ing sasabyaning Ginoo, ing Diyos ning Israel. Eya kagisanan arina ing lulanan, at eya mo naman kagisanan taba ing datukanan anggang ena abal dugning Ginoo ing uran king yato. Mekoya ing babayi at ti parana itang sinabi ng Elias keya. Ilangatlu, i Elias, ing babaying mebalo at ing anak na mamangan la aldo-aldo. Dapot ing lulanan arina, eya kegisanan, at ing dato ka ng tabang olibo, antimo ing sinabi ning Ginoo, king kapamilatan ng Elias. Ing amano ning Ginoo. Salamat king Diyos, para po king dalita pakibat, puryan me ing Ginoo o kaladwa ko. Ulitan tayo po. Puryan me ing Ginoo o kaladwa ko. Ing Ginoo potang mama tulya, papanigya karing malulupig, at babiyayang pamangan karing danupan. Ing Ginoo, yaing mititimawa karing bihag. Puryan me ing Ginoo o kaladwa ko. Ing Ginoo, pasalano mataring bulag. Babanguno ring mebigo. Ing Ginoo, kalugurano ring makatuliran. Ing Ginoo, ingatano ring dayuan. Puryan me ing Ginoo o kaladwa ko. Sa saupano ring mebalo at mengulila. Dapot ing balak ding marawak lilipulana. Ing Ginoo mag-ariya king kapilan paman. Ing Diyos mo o Sion mag-ariyang alang-angga. Puryan me ing Ginoo o kaladwa ko. Pamamasang iba't king sulat, karing Hebreo. Alino bi Kristo king meto nga banalalugal, agewa rading gamat tao, at anino ning mistula ning tune, nuneli nubya karing banwa mismo. At ngeni at tsuara pa ning Diyos, at mamilatan niya para kay katamo. Ing matas a saserdote daring udyo, lulubyak ing kabanal-banalan na lugal, balang banwa, at magdalayang daya ring animal. Dapo ti Kristo, linubya minsan mo, banang adwan ing kayang daon ing kayang sarili, at ito makagyuna.
Nung ema kanya ning gewa na, kasi kailangan ning ulit-ulit yang mamamate, manibat pa kanitang melalang niya ing yato. Dapot pepakit siyang minsan mo, at paraking kapilan pa man, ngening malapit na ing mapupus ing panahon. Banang ilako ing kasalanan, king kapamilataning pamagsakripisyo na king kayang sarili. Ing balang katao, mitakdayang mate minsan mo, at kaybat nanita kumane ning Diyos, makanyan mo naman ni Kristo, misan niya mo midawong sakripisyo, banang ilako ing kasalanan, daring tao. Datang yang pasibayo, para midaw niyang pasibayo para king kasalanan. Nune para iligtas nila, ning sabik manenaya kaya, king kayang pamagbalik. Ing amano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Talaga po ngeniban parangalan ng maya pabalita. Itamongan po, mapalad ring ngalan ng aliwang panaligan, nune mo ing Diyos, uling miyabela, karing pagaryaning Diyos. Ing Ginoo manatiliya kayo, At kaya kaanti mo rin. pamamasa king maya pabalita, agpanggang San Marcos. Ligaya kaya ka o Ginoo. King kayang pamanuru Jesus nga nakarela. Mingat kayo karing eskriba, ang maburing lalakad makasulod, mga kabang imalan at pupugayan da ring daw. Maburi lang lulukluk karing piling luklukan karing sinagoga at kabisera karing bangkete. Ila ring magsamantala king kabiyayan daring babaeng mebalo. At magparangalan king panalangin dang mga kaba, lalong mabayat ing parusang miras karela. Linuklok ni Jesus, arapaning pipabaldugan ayin kilubning templo, at pagmasdan na ring taong babaldog kwalta. Dakal ring mabandi, amig kalub mga ragul layalaga. Linapit yan naman ing meto nga babaeng mebalo, at mi baldugyang adwang bariya, amaki alagang 10 centimus. Inaus no pansin Jesus ting kayang alagadat nga nakarela. Baluyo, iting pakakalulong may balo, mig kalubyang may kit kesa karingaliwa. Uling mig kalubla ringaliwa ketang labis-labis, aatsu karela. Dapot, iting pakakalulong may balo, busal ning kakaluluana, pigkalubnangan, ing sablanang pangabiyayan. Pakamalan kong bininyagan, ing mayap ng balita, ning kagatang kaligtasan. Kapurian kaya ka o Kristo. Mayapayabak po kay kayo man sabla.
itamungan po panwalanda mo, iti kapanwalandaya po, ing metong apengari, ing metong amatwa, isubo na niya mo, pero king katataw yan, ibye at ibyene pa, king anak na. Ena atiis ning matwayta, ena agyo ning lubna, ena ayam-yam ning konsyensya na. Ing metong amatwa o ing metong apengari, yan amurugong lamaning kayang bulsa, ibyene pa po o ituwang nepa, king anak na. Ne po? Yan among kaya, ibyene pa. Mekad makanyan kayo, ikayong pengari. At potang aibye meking anak mo, ikang matwa, at ikit meging matula, masaya yung anak mo. Ikang pengari, doble mo naman yung saya, king kekang puso. King makanya na aspeto o paralan kay po akakit, itang pakakalulong babaeng may balo, king mi pasyaga ebanghelyo ngening Domingo. Pinuri na ning Ginong Yesus, iting babaeng may balo. Pinuri na ng Yesus. The poor widow receives the praise of Jesus. Why? Because she puts her last money though she was poor. Na po? She gave all she had to live on. Kumbaga, ila namong kaya, binyeno pa. Ila namong mitataga na, king kayang bulsa, pigkalubno pa. Ila namong kabud, ikwano pang pigkalub. Ako po panwalan ko, naman po dapat kailangan ing mabandi ka pa. Naman po kailangan ing makwalta ka pa. O mikaagyu ka ban kanita, makasaw ka. No. Naman kailangan na dapat mabandi ka, atin ka, ban kanita, makadake ka, ali naman po. The message of Jesus in the gospel is very clear. Ang yang minuman kay katamu, ing balang tao, ing balang metong kay katamu, agyo nang magkalub, mamye, sumahop, ewari po. And nobody is so destitute that he or she cannot give. Lahat tayo pwedeng magbigay. Lahat tayo pwedeng magkaloob. Lahat tayo pwedeng tumulong. Kaya makwalta ka, kaya pakakalulu ka, kaya dakal ing tatanggapan mong grasya, kaya dimot o kapuringgit ing keka, makasahop ka. Ne po, makarake ka. Makapamye ka. Sa abot ng iyong makakaya. Hanapin po niti, king amanong Filipino, king Tagalog. Basta't kaya, basta't makakaya, makakatulong at makakatulong ka. Makakapagbigay at makakapagbigay ka, makapamye ka. Miyayaliwa no po, dakal no po, ring klase na ning pamamye. Pero buri kong idake kayo, reting atlong klase ning pamamye. Dakal na rin. There are many classes of giving. Pero atlo lang bage, ding buri ko mong itimid kayo, kaniting kapag masusyanda mo, mumuna. Ating pong tao, baluyo, ating tao, potang sasahop la, king kamatutuanan, mga pilitan la, o mga pilitan lamang. Many people would give. Why? Because they are pressured to do so. Ang iba nagbibigay sila, pero sa totoo lang po, mabigat sa loob nila ang pagbibigay nila. Others hate to give. Dingaliwa, mamyela. Pero king kamatutuanan pala, karela, marok ita, matsura ita. King tutu, dingaliwa, mamyela, uling mga pilitan la. Dingaliwa, mamyela. Bakit? Uling marinela nung ela, mamye. Atinpin po dingaliwa. Potang sumawpla, o kaya potang lapitan mo la, potang lumapit ka karela, atin pong tao, na kaya makaramdam ko, may mimwala pa. Totoo ita. Labisa. Marami pong ganyang klase ng tao. Yung iba nga, hindi sila nagpapahiram ng pera paggabi na. Kimpong penibatan kong parokya, king dati ko pong parokya,
Atin ka rin, metong yung parokyano, paparam yung pera. Paparam yung pera. Pero po tang bengi na, aliya magpalwal pera. Kapan wala na, malas po kanoita. Marok po kanoita. Agpang kaya. At tatandanan ko po, dati kong parokya, ating paparam pera, o ning meto nga parokyano ko, may paintagon po, may patsyempo po, ining asawa na, tatagalane biye, kailangan nang idala king ospital. Wari po, karing ospital, daneman tanggapan, ing pasyente, nung kapamag-down, ale, o ning alalang kapera-pera, lumapit iya, kaniting parokyano nga manwan ko kayo, may patsyempo po, bengi. Bengi. Bali po yung sinabi na, nitang paparam, kuro makapagbalwal pera ngeni, uling bengi na, madalumdum na, nung bisa kabalikan mo ko bukas abak para manda ka. Mana? Kasi kapan wala na marok ita, kasi kapan wala na malas po kanita. Isipan ko mo po, nung ekarin palabisang param, nung ekarin palabisang mamye, nakamamye, kesa kitang dakal kapapi, katal-katal. Ne po? O hindi pa. Dingaliwa po tang sasawop la, baloy po, king kamatutuanan. O kaya, ating tao, rereklamo lang rereklamo, sasabi lang sasabi, pero king kamatutuanan po, ilang number 1 na sasawop king tutu. Burida kasi tatanggap lamo. Burida kasi makinabang lamo. Burida po kasi kakabid lamo. Inya, mabayat king lubda po tang sumawop la. Sabyan mo karelang sumawop la, lapitan mo la, ala, king bokabularyo da. Others would give because they are pressured to do so. Mga pilitan lamo at mabayat king lubda. Kadwa, atin pong tao, potang lapitan mo la, balo yo king tuto, ni kay isipan day tang pamanyawop da, meto nga obligasyon karela. Ating taong makanyan, potang lapitan mo la, isipan da, nung sumahop la, obligasyon kong sumahop ko, nga naman po marok kita, naman po matsura ita. Pero na yung kahit potang lapitan mo la rin makanya na tao, feeling da, panamdaman da, na maho-hold up la. Bakit? Uling ating milalako, may babawas, karela, nung sumahop la niya, isipan da, obligasyon niya, ita, karela. Misan po yung meto nga kapatadapari, king chancery, mamaya dya pong monthly dues na. Kaya po, babiyan ring monthly dues na. At may patsyempo, ikit kayo, may pagkwentuhan kami. Kabang panaya na po yung resibo na, king cashier, may king chancery, king finance department, may kipagkwentuhan ko kaya, may pagkwentuhan kami. Kabira-bira, ining kapatadapari, kukwento na la ring parokyano na. Dahil po kanong parokyano na, sasabihan na, miraras kaya, ing balita, nasasabihan na rin PPC na sobri na naman, ngarap po ka no rin daw, nukari na naman yan, nano na naman yan, o teko petugot ka rin sobri na naman. Atin pimpong tao po tang mamyela, mangutang laking kaya beta, magkano yung binye mo? Ban kanita, pareho tana mo. Ale, isipan daw, obligasyon niya. Mga pilitan na lamo. Some give because they see it as an obligation for them to give. Pero impe kaburi kong dili. Yapin po iting tauli. Ing tauli. Baliyo po ating tao. Ding haliwa sa saupla. Uling pasalamat la. Kasampatayaman, no? Ating tao. Sa saupla, mandake la. Uling pasalamat la. Nagbibigay sila. Bakit? Dahil nagpapasalamat sila. Grateful hearts. Itabang babalik mo kingapong Ginoo, ing tatanggapan mong grasya kaya, king kapamilatanan ing pamanyawag mo mo rin, karingaliwang tao. Kumbaga, tinanggap kang kalam kaya, tinanggap kang bendisyon kaya, tinanggap kang grasya kaya, at anting pamamalik mo kaya, sumawap ka karingaliwa. Baliyo po, ing tunay pamamye. Ing tunay pamamye, panamdaman mo ikang tao na bless ka king biye mo, inyaburi mo rin na maging blessing ka karingaliwa. Inyapin po tang mamye ka, nung pansinan nyo, mamye ka, mandake ka, sumaup ka, bisa kat ali ating dake king biye mo na mababawas ke ka, milalako ke ka. At oy tay ngausan tamong pamagsakripisyo.
Kasi bisa katalipot ang sinahop ka, ting mabawas keke. Pero potang saya ing panamdaman mo king puso mo, ing grasyang may balik ka, labis-labis kanita. Ing tune pamamye, iya po itang taong ating utang alub. Inyapin po tang sasahop ya, balo na, deting susopa na, deting dirina na, utang alub na mo kingapong gino, nano maning tingkap ng grasya kaya. Kaya't, ang taong hindi marunong tumanaw ng utang na loob ay yung taong walang loob. Ang hindi marunong tumanaw ng utang na loob siya yung taong walang loob. E mo panamdaman yung pamangailangan daring aliwakan ta. Alakang pilubluban, alakang lub, alakang puso nga na mawari nita. Paganaka po, nanuman ing atin kaking biyemo, meni batan nganyan, kingapong gino. At ing tutong mamye, eya mo kabud magkalub. Ing tutong mamye, atin yamo naman pong lub. True giving must be sincere, it must be coming from the heart. And the real value of giving, you know what, is not measured by the amount given. May puso, may kalooban dapat yung taong nagbibigay. Mamye ka, uli ning kailangan. Dapat mamye ka uling buri mo. Dahil gusto mo, dahil masaya ka kapag nagbibigay ka at nakakatulong ka. Remember, God loves a cheerful giver. Hamon po, king balang metong kay katamo, lakwan ko la, reting kutang, ita na pong balang makibat kaniti. No karin tamo kareting atlong klase ning tao po tang mamyeta mo. Tayo kaya, anong klaseng tao tayo kapag tayo ay nagbibigay? What kind of giver are you? How do you give? And what is your motive when you give? Mamye ka ba uling mga pilitan ka mo? Mamye ka ba uling isipan mo obligasyon niya? Inya mamye ka? Mamye ka ba uling marine ka nung ka mamye? O mamye ka, kalupan na ning katlong sinabi ko kay kayo, uling buri mo. Uling masaya ka, uling pasalamat ka. Kaya, talagat kangan pa. Sasalpandaya ko, Yung Diyos, ikpang may payang tutu, linalang king banwat yato, at kang Yeso Kristo ang anak ng bugtong nga ginuta mo. Pengagli king upaya ng Banal na Espiritu, may bait kang Santa Maria ang Birhen, linasa, lalam ng upayang Poncio Pilato. Mi pako king krus, mete at mikutkut, tinipaya ka ring mete, king katlungaldo, sinubliyang mebi, pepay tasya banwa, makalukulok, wananing Diyos, igpang mayupayang tutu. Ibat ka rin, magbalik yan naman keti, ban mukum ka ring mabye, ampon me nga mate. Sasalpantaya ko, king Banal na Espiritu, king Santa Iglesia Katolika, king pamisamak ding santo, king pangapatawad na ring kasalanan, king pangasubrang meding mete, at king bealananga. Amen. manalangin damo, king Ginoong Yesus, para king kay katamong sarili at para karing sa blangaliwa at tuturang kawangis ding tao king Ebanghelyo. At karing balang kay donan, ngayongan pong makibat, Ginoo, king kekang pakalulu, pakiramdaman mo kami. Ulitan niya po. Ginoo, king kang pakalulu, pakiramdaman mo kami. Para karing atyo karing mumuna ng luklukan ng biye, at para karing parating makakalingwan, manalangin taking Ginoo. Ginoo, king kekang pakalulu, pakiramdaman mo kami. Para karing malugod king dangalan, at para karing kapilanman, emirinan papuri, manalangin taking Ginoo. Ginoo, king kekang pakalulu, pakiramdaman mo kami. Para karing atinan, abyasang munye, at para karing tatakot mirake, manalangin taking Ginoo. Ginoo, king kekang pakalulu, pakiramdaman mo kami. Para karing kalulong magsakripisyo, ban munye, at para karing ala, na anumang idake, manalangin taking Ginoo. Ginoo, king kekang pakalulu, pakiramdaman mo kami. Para karing mibibili king paingtungulan do, karing gamat ng Diyos, at para karing manintun mo king sarili rang
kapanatagan. Manalangin taking Ginoo. Ginoo, king kang pagalulu, pakiramdaman mo kami. Iabetala mo naman po, karingkay katamong panalangin, deting makatuking kayatuanan. Para king kapasalamatan daring familia dari Sardas at Luz Medina, familia Soliven at Itrina Yazon. At para king anibersaryo ning kebaita ng Herlan Benitez at Bettina Joy Espiritu. Para king especially intenciones daring St. Jude Tadeus Paris Fiesta Committee 2021-2022, Emeline Guevara Angeles, Justin Gabriel Angeles, Maribel Mandela, pamilya ng Mr. at Mrs. Lenin Malang, pamilya ng William Russell Malang, pamilya Paldeng, Mary Manette Pineda, Angie Bondok Liklikan, Rael at June Pamintuan, Daryl Francis Sanchez, pamilya ng Derek at Thor Sanchez, pamilya ng Mark Yazon, Mario Pasyon, Rocky Jaden Gadi, Josephine Palofox, Hiroshi Shinohara at Noemi Luzong. At para king malagwang kapaldanan at kaligtasan dari Alfredo Arce Sr., Maylin Soberano, Bensong Ong Sr., Ruby Garcia Pamintuan, Carmelita Tiglao, Cecilia Kiambao, Nilo Udan, Luther Lopez, Pamphilo Berganos, Michael Fernando, Lilia Haliare, Nomer Luzong, Sam Gabriel Oliege, Adoracion Dimson, Emeline at Takawi Noe, Estrella Mercado, Sunny de la Cruz, Nomer Luzong at Bing Sablang Kapatadang Masakit. At para king pamanantabe at proteksyoning Banalay Espiritu, king familia ng Ani Razon, at king familia dari Antonio o Josefina Guevara. At para king alananggang kapay na wanda, ring kapatad tamong meyango na bye, lalong-lalo na de Norma, General Amado de Mata, Manuel Tongyo, Teresita Tongyo, Mark Louis Tongyo, Juanita Lagazon, Cesar David, Mariano Campo, Nancy Ocampo, Nelson Garma, Patrocinio Vidal, Lourdes Santos, Richard Cabalya, Mario Manapul, Alice Franco, Samson Palafox, Yasujiro Tami Shunichi Inoue, Hernan Lacson, Engineer Marnie Castro, Renato Zuniga, Elio Magdalena Madrid, Orlando, Larry Senior, Telma, Angelica Gamboa, Carlos Corazon, Francisca, Angelita, Felicidad Alanas, Onofre Senior, Feli Villanueva, Esperanza Molina, Remedios Soliven, Mario Benson, Angelina Villacorta, at ding sablang kaladwa king purgatorio, at detangala ng makaganakapakarela, ipanalangin tala king Ginoo. Ginoo, king kang pakalulu, pakirandaman mo kami. Ngayon ipuadwan taming sarili tang kapagnasan. Ginoong Jesus, ibuklat mo ring pusumi at gamat, batanggap at munye, ban pagdulapan daka at akit, hikang ginumi, ngenit manggaman king alang-angga. Amen.
Manalangin kayo kabatad, baning kay katamong daon, matanggap ya, harapan ni Diyos, ibang mayupayang totoo. Tanggapan niya sa aning Ginoo iting daon karinggamat mo, king ikapuri at kaligayan ng kayang lagyo, king kaya katamong kasaplala at ning mabilog ng Santa Iglesia. O Diyos, ning pakalulu, kaniting Eucharistia, papasyag mi, ing kamatayan na ning Ginoo. Tanggapan mo ring ayn, ayayang pangmi, at saupan mo keng tuki kayang mitmong lugod, uling ginuya, ngenit manggaman king alang angga. Amen. Ing Ginoo manadili ake kayo, At kaya antimurin, iyat nayo ring pusuyo, makayat na no king Ginoo. pasalamatan tayong Ginoo, Diyos tamo. Iti dapat at matulid. Tunepin karapat dapat at matulid ing pasalamatan dakang parati, at numan karino ipa Diyos kangalangang katlupos mayupaya, kapamilata ng Jesukristong ginume. Paulin ng lugod na king palpikasalang tao, bebaning kayang sarili ban mibait king meto nga birhen. King pamaylasa na king krus, kinabos na kami, king alang kapupusan na kamatayan. At king pamanyubli ng mebye, pigkaluba na kaming bie alananga. Ulinita, kambering sablang koro ring anghel karin banwa, daralit mingge kang ligaya. Layon makyabe kami, kingalangtok ng dangpamamye, kapuriyan keka, at ngamingang kakanta. Tunay ka pinpanalo ipay, kay panibataning sablang kapanalan, ulinita pagparalampume, ing pabanalan mo sa nareting ayin king Espiritu mo, ban para kay kami, malyari lang katawan, at daya ng ginuming Jesucristo. Bayo may daon kusang loob, king pamaylas at kamatayan, kinuha ning tinape at pepasalamat ya keka. Pira sune at binyene ka rin kayong disipulo at ngana. Tanggapan niya iti ikungan at kanan niya. Iti ang kanakong katawan, amidawon, para kay kayo. Makanyan mo naman kay ba't nga punan, kinuha ning kalis, pasibayang pepasalamat keka, at binyining kalis karingging disipulo at ngana. Tanggapan niya iti ikungan at minum ko kanidi. Iti ang kalis ng kanakong daya, ing daya ng bayo at talangang kang tipan. Hamibubu para kay kayo at para karing sablang tao. Banketa may patawaran na rin kasalanan, daptan niya iti, bilang kabigaganakan kanako. Ing misteryo ning kasalbandayanan.
Inyang ini gaganakan mi o ipaing kamatayan at pamanyukli ng mebya ng anak mo, daraon niya keka iting tinape ng biye at kalis ng kaligtasan. Lain ming pasalamatan keka, ing pepalyarian mo kaming matampang talaga darapan mo, ban sumuyo keka. Mapakumbaba ming bagamwa mo, kingi kaming ansanang may sulusulo, king katawan at dayang Kristo di puna na kaming anting metong ning banalay Espiritu. Ganakan me o ipa, ing Santa Iglesia mong makalaganap king meto yato ban may ganap yaking lugod. Kambe ng Francisco o kay kaming Papa, i Florentino ing kay kaming Obispo, Ipasiano ing kay kaming Obispo Emerito at ding sablang pari. Ganakan mula naman ding kabatad ming bepay nawan at manenayang subling ye, at ding sablang meyango na biye, lalong-lalo na inorma, tanggapan mo sana king maligayang mong harapan. Pakaluluan mo kengan, gawan mo kengan karapat dapat magkamit king biye alang angga, ban kaya ng Maria, ing Birhen Indoning Diyos, kambe ng San Jose, kayang malugod at tapat ay esposo, kaya bering apostol ading sablang santo, isan Judas Tadeo, okay kaming patulunan, at inupad king malmong kaburian king keka baning panahon, puriyan dakat paligayan, kapamilatan ng Heso Kristong kekang anak. King kapamilatan na kambenat kaya ipagmayupayang kagum ning banal na Espiritu pupuriang lakat parangalan manggaman kingalanangga. Ante mo anak ng inampun, ning kay katamong mayap at maganak ang Gino, maus tamong inikeya karing amanong tiro na kay katamo. Isang mangyaring nagyumo, tataling kalayan mo, ipamingwaning lumo, et isulit ang ipanwa, sulit antipanwa mi pamintwa hinglupo hingkakanami hingalumado yemuke kami hingalungeni tawag mo kami di sa langit ka hindi mamamatawag ni karimi kasala kami mga
tukso nunay ikaus di maro. Ikapos mo kami o Ginoo king sablang marok, malugod mong ipagkalubing kapayapan king panahon me, ban king kasaupaning kay kang pakalulo, parati kang miikabos king kasalanan at miligtas king sablang kaligaligan, kabang manay naya kami, kambay ning maligayang kapanaligan, king panyatang ng Heso Kristo kay kaming talapangabos. Uling kaya kaing kayarian, ating kayupayan, ating ligaya, manggaman king alananga. O ginuming Heso Kristo, sinabi mo karing kay kang apostol, ing kapayapan lalakwan ko kay kayo, ing kapayapan ko babiya ko kay kayo. Emo sana babalikdan, din kay kaming kasalanan, nunailawan mo yung kasalpantayanan ng kay kang iglesia. At pamayapan me, ampon bilugan agpangking kaburian mo, ikang mabibiye at magari, manggaman king alanganga. Amen. Ing kapayapaning Ginoo manatili sa kapilanman kay kayo. At keka antimuri. Ipakita po ngening mika kametong tamo king kapayapan po kay kayo. Kapayapan. Niyoin kay katamong maganaka at malunos ang Ginoo Yesu Kristo, ing kordero ng Diyos, sa milalako kayong kasalanan ng yato, mapalad na ring mayawos, king apuna ng kordero. Ginoo, ek matampang tanggap keka, dapot ikas nga mano mo, kumayap na ako. Katawan ng Kristo, Amen.
Talakatap. Manalangin tamo. Ginuy king Eukaristiyang peke suluan mingedi, babayo mo ing biyeme. Kapamalatan ng kang Espiritu, daptan mong masulong sumulong ing biyemo, karing puso at papanatilyan mo kaming tapat keka. Itingan po atuan me, king kapamilatan ng Kristong ginume, Amen. ing ginumanatili yake kayo, At keka ang timurin. idukuyo ring buntukyo at manikapu king bendisyon ning Diyos. Pigmasusyantaya ing sakripisyo ng Yesus. Binyenay nga tsukeya at iti ing kabilugan ng sarili, banapagdalanong biye at tula ring aliwa. Umeta ng maging Kristiyano, taong mabibye king biye ng Kristo, ae kukwenta king alagada ring kay katamong kalam. At bendisyonan ako nga ning Diyos, amayupayang tutog. Ingi pa, ating anak, ating banalay Espiritu. Amen. Ing Santa Misa, mayari umen ako ngeni king kapayapan at lugod Kristo. Salamat, King Diyos.